Razlog 52. Koncept trojedinog Boga je protiv evanđelja. Apostol Pavle u svojoj poslanici Galatima daje upozorenje koje nikako ne treba zanemariti. Ali, ako i mi ili anđeo s neba javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude. Galatima 1.8. Mnoge debate se mogu voditi šta sve podrazumeva evanđelje. Jedna od njih je spasavamo se ili opravdavamo li se pred Bogom samo verom u Hrista ili i delima, pošto se apostol Pavle u svojoj poslanici Galatima bavi tim pitanjem. Ali ako postoji jedan stih u kome se može sumirati šta je evanđelje ili radosna vest, onda je to svakako Jovan 3.16. To je najpoznatiji i za mnoge hrišćane najomiljeniji stih iz Svetog pisma. Jer Bogu tako omile svet, da je i Sina svog jedinorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3.16. Suština evanđelja je u samom stihu Jovan 3.16. Bog nas toliko voli da je dao svog jedinorodnog Sina za nas. I ako ga verujemo, imamo večni život. Kako koncept trojedinog Boga ide protiv ovog evanđelja? Jednostavno, koncept trojedinog Boga ukida Hristovo sinaštvo. Hrist nije doslovni Božji sin, već neko ko igra ulogu sina u planu spasenja. Dakle, Bog nije poslao svog sina. Samim tim se ukida i očinska ljubav, Božja ljubav, jer nas on onda ne voli na taj način. Koncept trojstva govori o nekom drugom Bogu, Bogu koji se sastoji od 3 osobe, od kojih je jedna uzela ulogu sina. A da nije ta osoba uzela ulogu sina, u principu je svako od njih mogao da uzme tu ulogu, jer nema nikakve razlike među njima, među članovima trojstva. Ovo je koncept Boga koji potiče iz neznaboštva. To smo obradili u jednom od videa. A bogoslužiti Bogu koji nije biblijski Bog je idolopoklonstvo. Pismo jasno govori da je Bog dao svog sina. Mogli ste to vidjeti u ranijim videima ovog serijala. Da postoji jedan Bog, on koji je jedna ličnost, jedna osoba, onaj od koga sve potiče, pa i sam Hrist, Božji sin, koji je došao sa neba kao sin Božji. Pismo je dakle jasno da hrišćanski Bog ima sina i da je dao svog sina za nas. Apostol Pavle nam o tome svedoči odmah na početku poslanice Galatima. Pavle apostol ni od ljudi ni od čoveka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca, koji ga vaskrse iz mrtvih. Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista, koji dade sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjeg sveta zlog, po volji Boga i Oca našeg. Galatima 1:1-3. A kad bi ugodno Bogu, koji me izabrao od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom, da javi sina svog u meni, da ga evanđeljem objavim među ljudima neznabošcima. Galatima 1:15-16. Pavlovo evanđelje ne sadrži trojicu koji su uzeli uloge, već on jasno govori o Bogu koji je Otac i o Hristu kao Sinu, da javi Sina svog u meni, da ga evanđeljem objavi među ljudima neznabošcima. Tako koncept o trojici koji čine jednog Boga ide protiv jednostavnog evanđelja zapisanog u pismu. Nije ni čudo što je apostol Pavle uputio tako teške reči osude onima koji propovedaju drugačije evanđelje. Ovo je bio samo jedan od razloga kako je ovaj koncept o trojedinom Bogu suprotan poruci spasenja. U narednom videu ćemo čuti kako je suprotan i ide i protiv večnog evanđelja, to jest poruke 3 anđela iz Otkrivenja. Ne propustite taj video.